Daragsak kinarang ay ngagsapat ay amin ay ayating nga kakabsat Kalusan Visayas in Mindanao mangipayak maninitik kanta para kada kayo amin kinkastamot kadigi kakabsat tayo nga nag-request iti daytoy nga kanta ay ayating nga kakabsat ngayon ni Sister Amalia Valdez Mura kani Sister Cory Hines Matuloy from Sampaloc, Laan Street, Manila. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Nuwag serbi ka tinamarswa marik nam toti kinaragsak na uray adda ti problema marik nam